mitindi yosi baruka na mariogo kangesiriti na ria mabene beza manyatari bobwenia nejibeza bagosa kura bantu natigeire gite kekibariri onye muguto ngaina nyasae tata ere na baroche natigeire gite kekibariri onye muguto ngaina nyasae tata ere na baroche ekyagere bukune kane tutobese kuriero mugisangyo borimo omoibori atonera gorera cheni nyabeta nyari bari chuni aibore imuna nyambane mazoza kawangwarega onyandirie mbeje kurie kirasi tigange chiburu kobuwa kungaina umotore moyo onyandirie mbeje kurie kirasi tigange chiburu kobuwa kungaina umotore moyo tigango lyongibure tenjango kerekerongo kwanera abanyagitaria babobokora Samueli omuyoga kyajumbwatisi amangana ya atari kogenda monekene Samueli omuyoga kyajumbwatisi amangana ya atari kogenda monekene Ngaigo setwana konyoro moko nomarubaini onywekira siko mambya koboke Uzengura nguri boigone kirobo ketangoro iboro ibatukiria abana b'emyaga Amito gakama miria yo moneka siria jikegete ikongiro borita makwarimo Mwanya bato mwaina neire bikwara emezonsario emwarire mbakabire na marionya Mwamana ko bazongerera mwaseka ikabakwanire ingane tarinzo nigati ya ino Borimo kibamine tiebo kuoga asabakungu abazacha ngari kista tetayo Uzema kombi kya moga chomore takirete chisto onyentari obonyaka bagutyotereria Biri nadiga kitebe lya banta bunde mwezira umie uzakuya manyika iguru yabo Biri nadiga kitebe lya banta bunde mwezira umie uzakuya manyika iguru yabo Mwairu baka kukumanga mwamenye gotebe yoge ringo koralirega Ena jetchenyo sebe yanyo yochete nyange na mera nyoye Urwe kerenyo tulia zinyi nyange na tajiri abanyakoni kiwanda Tagero mununo yo mochi buate kebire cha tibyana gokunitera maikaranza Tagero mununo yo mochi buate kebire cha tibyana gokunitera maikaranza Taribo momontu gotyo kya magoro echintigitigi bamanago te bane byanda buate Omuntu gotware bitoti byomonuka kibageseria bunoyo nebyando muntu yabuate Bunakoretwa suri na Magozo kyomoto koliga mulya mogoro nagutyo kyomonwa basalya kugezina zimemoriete Abana bane meya bantabayiga tige gotonya ajara matuka na jokusiria Bunakoretwa suri na Ebirengero lyo byabo byarubiria ayugusiria amaizabo tariko bana bosoku Ungare na makambo kwatukere bita bibanyere bajaba kuyembe bituku bya tata Bunakoretwa suri Ungare na makambo Imanye ariro borito asa magazeti Alright, bara kabisa idega cha butokira mirongo 24 ya moya bono mambe chinsani cha Afrika ya mocha mwencho mutegereri no kuina kwa ngambi yole kigima bono ne biroto kwariga ni tukumanye ayaye chinguru murasa magazeti yeli tukolia lero chebro botambe ngor kwa du omunyakirgo liga 001 Ekeguri nyasaye liga 002 mugaka sikofu mkuu senior doctor professor Silvanus Mamioro keguri kyo musaja 2022 na inche liga namba 003 Ronald Mayaka Brigadier. Bari asubuhi ndugu yangu. Niko salama nashukuru Mungu anasaidia. Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema. Kweli kabisa. Neema zake za tutosha kila siku. Yes, amabera yetiga toise gosobu yebo yetiga boto isane na bona botambili tari ane limo gakuru kwa Nyasaye. Oyonga yakuru ne
ene ndagera na yana reta na gutambe ndagera na barete maze kwa mwete menyu yawo kama kuri all the time na ranga tikambare tere ginte ke bari otore tere gwate ba kwara tigo moretere kene ndini gutumika binte wangire ngasoko gwatoka beka gojia bwa itugo tori ngenga ni gojia beka yega wili ngoto te biale ito beka bwa beka ya ebiri timaiti enyogire mona gokora igiga ibito bikora tuwaiga sokora ente gwana ine tagara matia kanyeke matia ndate banga mweta ine ati go bomboje ubongitia gotwara bantu bangiti mbanya ndate banga mweta ine ndate banga mweta ine tatige bintu mogo kora mbiri gokorwa igire kintu yo twa diva sokora matia to more indagire mole mwete talinje mbwate chikundi tokoro sinande to bese kujaka kurigere ligoje eronda endani ni mbwate ga kire pake yare ebiti ndikoli kabisa ngeto mwacho konkonya na match eno ina kimwabukira mbia to tugogete buya aina kwabuka enjire kugati tumanye tibune mejanda yanenja njanya ko ora kutobolo tuwa kwata ngambuya okubwatia kora asio to baiti ndikiabuli lakini vono nkiumunyakero gotwarire chindo bo no okwira nilio gento tabuligwa na oro muchando mwete na alamo tebirio maduka mangi mungwano na bonkoringire nkundie umubuko imengo soge ya momwake yebiebo murutenze bose tigantike buya kotero mwaka eno tunashukuru Mungu ametuonea kwa kuwa na mwanzo mutagari mbate gazeti ya Taifa Leo itariki 15 umutinyo gatano mwaka w'ikiri 2022 lituko lya Jumatano Women Crush Wednesday bunabotamba soko bakwa nenga setine ya The Daily Nation chitariki 15 umutinyi uga atano umwaka 2022 lituko lya Jumatano headline igaiganiga gotebanga how the game has changed natanga ndego sori ya onchule ilibono eyenkubwatekana na kurua abarunning use abantu bakuriye ubu president bachora abarunning mate babo matrix ichikura ya chakre go change naende and I remember us discussing here tokatebanga as siyase go chigo chakre byenekero running mate cho review remember romo abanete umugano wo mulikira sepeji ya kane go ikepeji ya gatano ingana kyogo chorwa gwa Rigathi Gachagua anda Kenya Kwanza amona musubati Martha Karua ana kurua Azimio la Umoja One Kenya ba chenchirigo se chikora kira kigo chenchi mono sana se chingogo au one thing bakumurikiraga bagotebanga chorwa Karua kwaletre aspect geta se chikura konyeta iyo ya agenda ya agenda abasubati abange they are feeling kolengana n'umugano oyo belonging asoko chorwa kwa yekarua than any other political party no nyabarwandeli bande bibirogo binde byo president bachora na barabwa basubati nabonoro mungwana okurukunga Ruben Kigame naro general anlishirio mu running mate yo eko musubati litkuligo but according to umugano oyo gento kende chikura chiabo kambanji chikotantania bange bakori chikure chi kiagera number 1 ebagotebaga iga for example nga okotachoro wa Kalonzo kobo running mate Azimio watigire voting ige kihangeti nonye Kalonzo tebire ngo yaro president nonyana bo Stephen Kalonzo Musyoka na Martha Karua mbabu ati umaarufu erengaine kisiasa ekero kurigire Stephen Kalonzo Musyoka umaarufu ya enere igoro kubwa Martha Karua gara chengerunga oretira mangana agenda ime lakini asa mangana ichikura believe you me ngi watu mekawateba yego Stephen Kalonzo ogono obo tukibakolire Stephen Kalonzo Musyoka osebonde ngote bingi bine byangere libyane Stephen Kalonzo Musyoka umaarufu ya egere igoro countrywide kubwa Martha Karua ligeli ekero Karua aboleti bu president 2013 iganya de chikura 43,000 43 akaba number around 6 there esa kobanga kero kende Raila Odinga acholete Martha Karua asinge njogo chikonyora chikura chya basubati ine nkebo umaene lindo nyake ko umaene kiyekora the same women bata akirete Martha Karua chikura women have always been their own enemies but again
Lakini tikanda hapa buri mutaragenda bwase. Yose kaata tu. Oka mata karua taka birororo. But again egintu kinataka gukwana ngiringa. Yes. It's coming to players chikuleji and enjirando chichi debate chigenderete it's holding some water. Yes, again Kenya kwanza. Baravuka watu warubuwa. Asenseme ya Central Province. Enjiro ko bategerera. No barubuwa. Watu warubuwa kabisa. Kwaro chigento Moses kuria kwanete. Kwaro chigilibwege. Ande through nduna kilia. Kenya kwanza. Kwenda bale back to the drawing board. I guess so. Lazima waende back to the drawing board. Mogano ino gase pechi akane gwike pechi gatana senga seti at the Daily Nation ngana kid the game of numbers asoro gongorwa Central Ukambani na Western. Yes. Chia cha kirekolete menyogiro. Because inyoro Western nero. Iko hapo bayumba and in fact yabako tebanga a large number of voters vechinse moja Western ne bara undecided yakero research kokoro. Wono no cha undecided abo batara na chekina. Abo bara bange. Chandole na obone struggle ya chakire kuchi. Na no bara bange. Yes. Na ne baru ete bintu batagete. Umuntu ujokonya uchumi yese ya Kenya, ogojikokeya magori, ogojikorekia tongonya bali mirimo. Timaite ningo gochikaba. Tigesi ya nega kijeto twaro mulembe. Ababara ni decided baragenda rende independent. Bagwa kajigura kurwa. Enjigo isana. No bararo leo unajua mwananchi ndiye ana huru wa kupiga kura popote. Kulingana na research of course na wachita isana. And I can assure you gesa kungio gere democratic una gusiga. Gusimuru wanelio nde bwenzi baka I remember mungu nawe kuli kichikule kunga Abdul Badida mwalimu. Alipata kura nyingi sana hapa Kisii. Naleta kore the campaign Kisii. Abara bora nyangwa mwagere. Babo le kiapi. No nanje ngwanja na alenge sana njira alenge. Taifa leo alenge sana. Anyway, Taifa leo ni fadhila. As a headline ya gazeti ya Taifa Leo umwancho motegereri Karua akoroga hesabu za Ruto. Martha Karua sasa amekoroga hesabu za Ruto. Bono na kinaka yako tani Kenya kwanza, bono go ikebetereri. Baira ne bachene formula ngao. Onye talibo Azimio omolindo bwa Azimio na bora abake uchimuini. Kolengana especially as a chinsemo chirichia Central Kenya I guess. Egera bono ga bagotebanga goika bali chikole koligia emikakati emegia yokero kende erachi gotenenia Azimio la umoja wa Kenya kubwate kana ni campaign bataite go chake nkongu sana nalo chemo sobati yona akorete homecoming iri tukolegoro nale kaniti kubuya sana by the way bantu mamwali kaniti sana chinsemo chirichia kirinyaga betenga kebenkia monyene lakini gete bensi no baruete no babuna koba gosema mumino goseiso na babuna koba believe you me mumino goseniso no nyemuka una babuna koba nebo musacho una babuna koba no musacho nero gere tukuru kumukungu tiganda ko bori mayaga nero gere tukuru kumusacha mayaga exactly omukami and besides everything else yankorera niyo abakungu tegerera montegerereta umusacho ne batabuati kende just by default ngaye mukanya lebe nani musacho yale moyo mazikari naroire abetabo urasongu bagugumi okwerwa omwajo wote roboti norora sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo na bokwe manya senjira yobwagale nindo chipicha ya Martha Karua kuruga smile nare ko boringa Martha Karua na korete umukamingi ya sobo rigati gashagu ero kori enigoro yaye ntunto kumanya aba nakwerere no nabwata matanga no nabwata matanga litukori goro brother yaye ngiye kwa diguya ngiye goro so umukamingi jale koba na ende igoro yaye umate yo umukamingi teirasima nayo wanja mutali kwanja mba roboti rwari gati gashagu agari gikera mukwagi turusio epeji akabere gati gashagu kigambero boro kiamuragire kiara nabwate kiss kotini umate chibesa nchiro wetane jibilioni isano na ibere n'abantu mbarwange batano nomo banga ine the county ya Nyeri ngo babale machine yogo sibia chinyigo mbanya kuruboko ikabono bone kiambero kiaragire rigati gashagwe kerate tenga tavuga timamocho nabaisa kuimukie mirimo yaba na chibina ayiruke yaye gotenga tavuga timamocho atigera bana chibina bakole gasi ya orobodura sepechi ya kabere gazeti ya sepechi ya kabere go kepechi ya gatatu ne mulikere tengana ki the Afri-Cities Summit ya chagetalia chinsemo cha Kisumu wasabara yabange bachitorora se murayibwense ya Kenya muskuru Kenyatta naro cyo gukwana galia
But unajua nilishangaa sana hakuvalia suti bwana, mkutano serious kama ule. Shati lakini shati safi. Ndio hamna shida but lakini litukondera uja kubeke suti. Ora jisuti chia. Ta gukora mukutano lia taraweka suti ne tayi mbaliri. Akitaigo letende goroti mate. Anyway, I don't know. Ikali tukondera uja kwaderezia abantu gare sinzi. Ase kenteke na kiabeteke gukwana ulitikuri goro batebetenga develop cities growth. Kini emechi our chinsemo homo Kisumu ya Rosi kiabete. Kisumu bwana. Kisumu is a serious city. Kisumu is one of the cities in this country chabeta affected na post election violence. Lakini recovery yabereke gokoleka no robo no iga wameshapiga tu. Unaitira bubwate super highway na barabu na thika. Yes. Unabona airport road Kisumu. Wanyene kerogo so Kisumu kwa ikire nyamasari buri go so Kisumu. Yes. Unaona unaingia mtu. Wanyene kerogo exit go Chimaseno. Yes. Highway ingia bana gari na tembea. I'm believing in county ya Kisii kurwa chinsemo chia mosocho maate gocha. Chakire. Actually narujera miyekire. Kwa ikire bridge kambwa. Pahali yosa kuligiri njana irete korosiwe go so akuru esi yakubwata daraja 2 echikolete image gete eyita kire kobana ndi kurwa separa ya keroka endu yani ni project gete ngao sana yani county teyo. I'm not talking of the county. Thank you very much. I'm talking of no na kubwata omochi oboso. Thank you very much. Ebichogo chigotwara nje yes. Simba interest ebicha omochi gotwara ipare by the way gekurwa Kurukuru Migori. Yes, Rongo Gotira. Very nice road. Very good. A very nice road. Echikobwata na ne kuru Kisumu bono ya chire kuru yugi sigoja ya tirimbo ya ikire in fact RT embassy yiga boso. Omonto ruete kerengererie pare likorosi wiga. Gakite omonto yatari gwancha arwe kerengererie epara ya Kisii Keroka Nairobi. Erosi wingi njengabuneli. Because that's a serious highway. Yes, a very very serious highway. Anyway, Ndo kumanya going forward but I'm not change, you never know. Yes. Amogano no lega igasepe cheka tawo nalimo ngana ki mathakarua beteka kwariganirwa asomo chengo monene chinsemo chirichia sobo kirinyaga kirera neto Roma igayogo tangazo chikobo running mate Raila Odinga nse azimio la umoja at the same time wepe cheka tawo nakabere mamole kirito mugano ngana ki mathakarua ngaki ya moi alenge lawyer omusubati gatigati yamage wa moi agasoka kurumo egeikaro alikuwa nebinto my friend byarenge kolete bintu muye bwato mukutarali yes nengakia muyo mate nyefu njarengo but she walked out alitoka the first person gozo yes enda akakora igaga gosoka lakini oyo mata karua ntumanye tena bwato musimamo sana no namanye tamangana yeli chiko na atenere tamangana yeli chiki na mangana ye katiba aga iga Kenya lakini chinga kije bwate chinguru mata karua nasinyitu kujitumeka bia tiamo egerere korengana ne statement ya ruete krari remember he resigned mata karua erioriora mwiru kwese mingao ikere statement ya nete kete kukwana regoro yo mongwana urekoro kwa John Gidongo by olengo mwaka bwechiri bube na isano nemo kera mata karua alenge ministry ya constitutional affairs justice and constitutional affairs mata karua ekero Gidonga ale areiseti ara munga abantu mbale batumikira chibeso base cash feli ya Anglo Leasing mata karua garangiretie baliki bamangana mayia bagacha by then yo lengo mugozi wa mangana yichinze Chesco Raval Tuju bakabekira Gitonga magoso na inde yalengo mananga abantu mbale bali kwiba chibeso bona magosa enarali amagosa enga nasi nyitu kutumika jinguru muno mugwaziri wa mangana yemechiko kuigolera abantu bebete chibeso amamochi inkia gokora tayero go prosecute no angetoa report kutoka wapi angetoa report akoruarali report yo iru na Gidongo ngiako dismiss you cannot admit it abantu bakora by the way that's what I'm telling you this that's why to what department go directorate of criminal investigations abuna bakora uchunguzi as a minister I've seen for example Matiang'i I've seen Dr. Fred Matiang'i kago tenega kabisa ote banga abantu aba we know mbabwata makoso therefore we know yes we know the government therefore babwatu bambi therefore ekitengo ngero gekuba igorera mamo yes gekuba igorera mamo era as a person he can't do anything he has agreed he has raised the arm equally otebirenge genteke na anchira ndama koso nara so ama moja mata batina bwata buyama moja mata karubwa kolengana no mugano oyo no mugano bagoteba kolengana ne history
ekerarenga ze ministry gete mata bantu ikaba muri ngayo mugano kerarenga mugano ino na speech ya kabiri gazeti ya Taifa Leo Yes. ngokwanira barenga Martha Karua karoke nabo ara chigosinywa kurwani ubukurumi ikera siniti kurwani ubukurumi ekerarenga ze serikali aze wizara ya magana ya machi. But one thing I can assure you ntukwana cha Yes. yakorengana ne speech ya yekera resign kurwa se government ya Kibaki gatebete atumeto mufano lega gatebanga ntirate orango bukombe ongire mugondo Yes. unziba magoko gochimaega onge kunguma ningi ntararimera. The same statement ya Rwete Ababu na Mwamba ekerarenge Secretary General ya ODM Yes. agatebanga nginjoteyo murando ke Secretary General ya ODM mumbutereza amaguru. Iko the best thing go okora ni kujiondoa. lakini era Hata Ababu na Mwamba alijiondoa. Naweza kuona gazeti. At the same time kutarabra Martha Karua. Yes. Karatika Martha Karua nigale kupinga BBI Building Bridges Initiative. Raila Odinga igale koje okoboko. Yes. Wono kero kende totebe by chance barosirie serikali. Raila Odinga gani kuche koboki BBI. Iswali limo subati ina aboleti una kwa. Martha Karua ngachi kwanje boki. Roche. Na aboleti ku exactly na kwa aboleti gakaira niliga. I watched her keenly. Yes. Na ale kupinga BBI nga completely is a bad thing. Ina ye kulipinga na ale kupinga ko BBI with conditions nencheranga yakorwa. So erale to bongaini buaye no yale to bongaini buaye ko ngana buna ba korre kurende batwara neutral ground. Na korete interview ya maseye mona Martha Karua. Kerago pinga BBI. Yes. Is the only woman yorogete BBI banning breaches initiative. Yes. Lakini rende na amanye deli jiko. Teba jiko konya na Raila Odinga nya bakorosia serikali. Because again nekere inyore kere katibe ko eta ya 2010 nero ringe minister ya magana ye constitution and stuff like that. Yes. But ebetenga lichikiri no eto kulieti ndibwate menyogiro meke lakini as time goes ndikore gentoki. Ndigoro. nanjirega igase nare mwakwana nga Martha Karua gachisuru kurwese serikali ya Mwai Kibaki ekera roja mangana gitako korekana ataruji gosembu yari narora mokonyu bu murai bwense ogotebe serikali ne bwata magoso gititara kore bintu buya erengia thanya guchisureri Ono ntoko manyabo. Urulia thanya gujisire. mokonyu bu murai bwense korande gago koso serikali Magosa era bwate narali. chini maita magosa Era magosa bwate kira gotanga ngiathara juzire ya magosa era bwate narali ya gujuzuru. ngata ngote bare ng'ang'e serikali tira akora gintu giti biro biera akoreta kubika itiki kurumage. Anyway, digo sona na sama kana be president. Indi. Na buri gujo Ya mogalo tu ya sigazeti. tumure no mangana majiri Koyekera tore koyekera tore. mangana majiri Tuko kwa namna kilikira. Baadhi ya sipi cheka tutega zeti ya Taifa Leo roboti ndole gaiga. Buna bono kero kende chibesa chinyinge gose asingi nchaba na siasa gotabikirwe kerengo gichibesa bwente gutumika asingi nchoko kore campaign kira achikoleto muchando nga primary era achikobe nyinge ne chibesa chitali original nchigutumika asubungi Mwana nula sebe chagatano gatatunga na kibono abateli bakurukunga Sauti Sol batagitego soera Azimio la Umoja One Kenya aso gutumeka gotera kwabo chinsemo chiri cha KICC lakini Azimio kale gotebanga ntuntu bwate contract na Music Copyright Society of Kenya. Exactly. License, but we are allowed to use any song in our public meeting. Na bro chibesa chikoro Sauti Sol baka. Yes, bakanwe. Hiyo nayo nakubaliana kabisa. Peji ya kianda ngoro kirega iganga gatia. No tindi wesona ni moro ne bintu bire straightforward no wakora. Peji ya kianda ne bwatega iga research ngoro ase county ya Mombasa ngana ki Abdul Swamad bono igatanga ina so opinion poll yo kuliyo bugaba na county ya Mombasa ko bwati kuna Mike Mbuvi Sonko. Abdul Swamad gabwate 40%. Abdul Swamad. Yes, na Sonko gabwate 33%. Ukubwate kana n'umugano yo. Yes. Ase peji ya 13. Yes. Nurudin Haji omusore munene bwe serikali. No bisomo munene bwe kiombe kya EACC twali Mbarak. Right. Batebirenga mugaba nonde bwenzi. Awafia ntu akwaneta. Nagotegera sama ngana maye. Mugaba nonde bwenzi. Bono karati ga segazeti. Nagotegera sama ngana maye. Bya mono sana. Nagotegera sana. Mugaba nonde bwenzi obwatiru neli chiko lyo bokurumira ndo bere impeached. Right.
ta kwanchirwa kuba cleared kuligia ikero kende gionsi kichwa. Wale ngono mwakili ayigoro Wilkins Ochoki Mogaka na tete Songo has nowhere to go. He has nowhere to go, and I said it here. Yes. Na onye baba yao has nowhere to go. Aberego. Because a ruling yes in it. Yes. Is binding. Hata na Stephen Kalonzo Musyoka kulingana ni agreement ya Azimio. Tabuga atia sago chibada atarudi ndani ya atarudi Azimio. Alfred Mtua. Igale kemobere. Kenya kwanza. Lakini ni written na register of political parties Azimio. Naba wakili bale benzi. Mugano ibu nabakanirie no ora CPG 13 senga seti ya The Daily Nation. Unawaliji. Unabagi ugu. Ili tandire tware kobora ni okuagia. Kuagia ngori no kuagia umuntu. Kwara go fade out. Unabakanirie. Ete ndo gwakaniwe. Gwakaniwa CPG akano mugano no gwakwanete gwakwanete igoro yo mungwano yo mo bwate miaka 52 years. By the way kamirongia mwanje tenkwere ni wali jombe jeri nibo yayo lakini naje takabatigira ange kaneteli wa musini akabatigira 30 bamwe akabatenga 20 jombe jiri akabatigira ya magatingira ida iso gochaga no nyini nje gorongo be kanare ngeki na segwiri ngini cio joki uyo nkanyagirete nuju bono Deputy President Dr. William Samoei Arap Ruto ekirare ngase chinsemo kiri cyanyeria samatanga yoko mwene mumoro mwabori gathi gashabo yachora bune running mate na irete chinga kikoere saba manye be chinsemo kiri na seki ai mokie getambukiro yoko mochora rigathi gashabo ko bo running mate yoye asa among everything atebetenga I assure you that Rigathi has a strong personality and I was looking for a strong man. I'm comfortable with him because Kenya needs such a strong person who can tackle the challenges of our nation. Igo yabetelio quote. Yes, munere exactly. Among sababu chinyinga wote bamochorete na chichio. Kalonzo Musyoka. Mwana siasa ulitwate bete goro watute basi siasa chinse ya Kenya. Ano muragwe kama kia wipe. Igaiga ke gotebekananga. Di tukuriria kororekana interviews mambia. Yes. That is the same day yari territory ya IBC. Murade de kumuli president. Stephen Kalonzo Musyoka. Stefano Naomba sana siku moja tukutane na Stephen Kalonzo Musyoka. Utafanya nini jambo la kwanza utakapopatana naye hivi? Kalonzo Musyoka naweza koseka. Tama yangi yoseke. Ta kuma yangi yoseke. Bakaji kombolinga ke ingi yosekera. Wadego bushima wosiki sana. Ara Stephen Kalonzo Musyoka mutiki. Lakini maite ento ke momanyete. Kantu momere. No nyotira watu kwa majeso kantu momere ntemsaje mudabadi nyamira. No na nyorete mata karua keroka. Mwana wa nginyorete tukamubuli Israeli monane ligaikirana by the way tukamubuli nganjero okwano ko majigororoka nanga ngeja kwanzoro konya keza kwa dhiraja yudi oroji yes adevaga ndo vune kingeyo lakini mayaka lakini ye body language yaye communicate something mayaka au kora sign hata mayaka lakini ngatengora somo ro Biblia kalingora somane ngosoma ngosomori watera ngore tware gateranga Stefano ichoirwe no moiko mochenu korekana Stephen Kalonzo Musyoka na bwato moiko mochenu oyoki no moiko mochenu ntonyo korego sorry mongwaro ngo kubeka ale roje twabeka to waja ko banere rawona ko rasa mtu atiganire mtu ati Nindaza kukweka kali matoke goje iga como wale ndaga tora tomaje omo ikomo bena boko chaki mirimo yaye igo ukona gukwagi ne bintu bire raisi ukona gukwagi mwali yango kubeka ale bara yaye utakonya oyo orora ira zige tomo Kenya igoro atige to ayirugete chigoti cyawe epeje 14 bwato mugano getu Dudus olenge bogo ichandi sana ngana ki omongwano yo mabeto gwakwa masasi bwana mugaso igoro it was so bad chinsaba chiko kunga Mirema Nairobi. Yani orore CCTV video hiyo jamaa alikuwa anaendesha gari ya lakini okorora abantu abankumurigi balenge aga drop musubati ya se estate right liliakwirana mungu anaruguna kumubwati obegete pistol mubuko kamwa kama sasi ya mange sana kale gali mabegete wake safety belt
taxi ose igari aya ariko gendia uyu uri kumwaka masasi mbabwate igari agaika kuruma kangeyota na magoro musubati abwate ne musubati agotebekana dropeti na abwatire of course she's in court ngaenda to gukora interaction interrogation ikabo chikumanya mbwa mateki bole gati mbwa mateki bole no because umusachi uyo bagotebanga sigari eyume ebya atogeta bwachi wallet nane CID ao onyakorasu chi laptop nechibesa chichi currency chechinze ao so it means chidiri nchiro chinyinge chiyalenge wakuga igamba kakero kende it's a deal gone wrong ugasutata sasa ba nataka kugurega ari bono tukugura egente kinekebe lakini ekero gukungo kuole uri negari ugwakwa masasi haijalishi ngakyo kura kinyo kero gukungo kuole lakini nense ite ya Kenya security tinge beef dia tige tinge asepe kane gazeti ya Taifa Leo roboti ndo rabona bono abale mibemira bono batu walero kwa Somalia kero kendo murayumu iyo choro mense ya Somalia na chikwanchira emira kogenda Somalia kegero maite kurwaliria famajo gakanete bagasieka Kenya na Somalia nje chikokora biashara lakini bono ngaitenga Mahamud na bara chikwanchirege ndiki ko batwara ko Somalia sepechi ya gatano na bakumanyaga iga ngaki ebirengereri bigenderete kuruwa biburukaine igoro yogo chorwa kwa Martha Karua koba running mate ya Raila Odinga epeji nero rogiga ya emerongebere na kana sibagotebanga bugabana bwe county ya Homa Bay bono gobole gati iyo yokabero mugabana bwe county ya Nairobi Evans Kidero no musubati Gladys Wanga. Lakini ungeniuliza ningekuwa mchanganusi wa masuala ya kisiasa Gladys Wanga pale pull out ya engazeti ya katika kurukunga DN2 nemuligeto mugano na ki ima tengo gendio legali chinati chiri chia magoro how tight chibona te cover twane ngubunga bale bakayabutoka mugano ino omulekera se pull out ye kama kawaida being a Wednesday kwa sensitive zero muntu naronda amanganje ne nati kumbe nati nere kubunge gali na mba mulekera tamangana parenting being a Wednesday ngana kibintu bibwento kolekana si family gocha asumusacho makale goteba nga not having freedom yo gukwana n'umuntu none bintu bire essential nyomba anyway asepeche gatano gotodi ya Taifa Leo ndiko wabo inda itiko swana noro rumono na kwana tege ntuite igora abantu bandigire chimeze nyingi sana you remember ense ya America tubose kugirora ense ya America ya tumira banajeshi bono Joe Biden murabwe ense ya America wanje ngo otumira banajeshi 500 abara chiko kwanya go train na gukora ebibago biri bya Al-Shabaab mense ya Somalia nyoranga echumapiri ya eta Mahamud na choro ko murayumu iwense ya Somalia mugabana bwe county ya Kilifi Amason Kingi nigeso kiri kuegerera kubwatekana n'ekinkwana kiriyo mu raibwe kema ya Odinga Muskere Odinga kuone kara koleta arasinse mo kiri ya Kilifi nataka nyamugwana no mugwakili anyway asepeche komie peche kuegerera maiga ya Raila Odinga ateba alingaki wanarudi pale tena adenga muwato ko bako musakera ru musaka kabisa asepeche komigwe kepeche komina mo amachibu naro ali ya masakara ali abereka ko kuruma ga so wanafunzi wali serious na bakoligere bina bakoleta igoro elinde be makeli eburaburu yana kigwa se chinsemo kiri cha Libya mwanche motekeli na Mali boigo I think kigenda tagisigi kigenda tachinseme kiga cha Northern Africa I don't know what's happening but let us pray for peace in our countries bobani botagete goigerana bono bobani bororo bobani bororo mbulikire tukunega sero gichiko soli nabo basoli de kando je chikominyoka sana gaiga bobani boro mbulikira samaliko biasara mbitangasire ga Dudus bantu basiritia magimabo boigomba tangasire ga internet mu Mominchori yaturiri chiko soli nkikimulekero etimu ya Arsenal ni watu muchando sana ara mashabiki yakolera sana nyuma yogo ikorwa n'etimu ya Newcastle kigolibera serigi na liesagero nago sirinse ogosemere kwabo kugo kigokora ase kirinya kingiya kira kikosolike minano ya UEFA Champions League yono muchando kiasane bwata mboro muchando game is a game no ni watu muchando ne kumbera na wale timu ya Everton yeko batandora bas kwisha Manchester na mbelengera Manchester number 6 eminetinga goikechi kwa we timu chiko kinana emanya ko soeke minano ya UEFA Champions League tuko sawa chances are rote bwati mejando tuko sawa okay rumishwa yere kabisa
omwese no gokete We wish you well. ariko Wish you well. yora Actually mugano ino ole ase page ya 45 na kabera sense mo yichigo soria senga setiega agwa sebo igo etimu ya Cameroon ya nemirie ekikosi kia yake gochigukina namone etimu ya Kenya amone etimu ya Burundi ase biminano bibiri byo qualify go cha African Cup of Nations qualifiers 2023. sisemi kitu Tuingie kwa dondo bwana. dondo Tunaenda wapi leo? Ngai. dondo Dondoka. leo tunaingia Masimba Kisii. Masimba. Hii Masimba moja hii ya Masimba Kisuma Kisii. ya Gazi. Nyaribari Masaba. Nyaribari Masaba Masimba Kisii. Masimba Kisii iga. Masimba rugora Nyaribari Masaba. Omongwana yo by the way, usubati yo murasomete umwana umunyaruka akagenda bake university. Ekragenda wike university omoise koyo osomunyaruka yagachi agasoka. Ekerasoka round Masimba. akanywomo. Yes, agasoka asenywomo, akanywomo. Yeah. Ekeranywomo Around Masimba. Yes, around Masimba. Ekeranywomo omongwano munyomete akamoire town yake. Uzonga uze town. Town tu abu around. Mtaani yani. Yes, mtaani. Gwake akamwake transfer guchika. Ujisobo mo sacha. Inyoro moise ko nasomete bakaga kuri university. Omosomo. Iko chances injire nga arekobere town yake kero kine baraza konyora kabarua kande. Lakini otomiruka reserve asaba iboli. Abereka. Ubikirwa majika makongutali gosoka kuruka nonya. Mugondo karaike. Nyino moise koyo oigure oroboti oronga omwana ogabi ahango musibwa agokorega sibune bunda. Oyo gwasomi kabisa. Agokorega sibune bunda. Omogino yongo wekale gejuli. Konyora marwa. Oyino mungaini oyo. Aganda kanyole changalisa bwalia. Bas. Changa kabisa kanoki. Agachakesa wali uje songano yasokete. Akaruje bisubao. Elio yage to agachana. Akawatebi nyinyi watu bure. Wapuzi. Ngakimura biko mwana nega iganzo metu mubeke mokoli gasimune bunda. Haiwezekani. Bagajikomokanya ngo ngina iranga ratoko eji sababu. Kende ngiye mogontebi bure kabisa. Aye. Nyaituka. Bwanyo babonga bongi bonto bwa otorwa. Foromi. Bonga bongi torwa. Ngaya karatia ku. We. Aye. Edenje nyoko. Bongi bintu bina nagotebia. Nyarugori metakala tikende. So nyomba gacheki bag yaye. Kabeka beko bwanga. Bagasoka nangi. Bagasoka. Okungu mungaini usi. Bakagenda ka. Gechuri kya maji. Bono wikabono tiramanyekana nga omumurunyu ameto musubati oyo. Kerengere kia yengereki. Omusubati oyo monyene onyo mwanje to mumuroyo. Kerengere kia yengereki. Ine nachi kuigwera okona cha kwangi na wikomo elio. Tiendara kuboling understanding ntweta. Musubati oyere na ngo complain ya lenge okobera kuwa Elisa. Na bwate issue, na bwate problem. Manyete ekera abantu bagotebanga omwana okorirwe bunda. No. Omwana go ikarose. Erengo complain yare mwana oyo. Ne murunganeti gwake. Lakini agateba mbu yale. Mwana omosomete kabisa. Na mangana y'abantu ikirete ngina. Na bubanya kugetia mangana bwangu. Ta bwatere mo jando. Kangona tero tebeti ngine kenero rwetero mu chado. Inoyo komozeri tare ngo ekero bakwigwana n'umuzaje ekuru bozongo ngaegenda ka. Tamanye ziba umiranete. Mayako mwana oibore to gweta tandegete umutige nga ko babagambete utayo. Yete kino cyo twale gento kukwana. Bono tiganda araboliga. Era na maswali. No oyo nkobolia. Oyo? Yes. Kwa moyiri. Yes. Mambio nyole no ale. Nakina kubolinga ki. Boreka kubolinga. Nakina Jogo. Na boli ndo buneki. Uzinando kwira no nyuge chuli nando ira ndikumunya. Yankwa negenteke keti media se kamera rochi. Abana bara senyomo. Yes. Best you can do. Right. Noko ba guide noko ba cancel. Uko ba over semia. Lakini yiba make a decision nayo gotigale kiole tata. I'm telling you. Moteli yamana teretenga moranje mbagaidi. Ekero weswana niya sabantu bari in love. Yes. Be careful. Right. Don't make a decision for them.
bakonarify decision yeli na okoroka no mobe mambi bono utararaka no mobe tigankorera ni kere ndeka tubwate na yemoyoka omongwano yo mageso yesu mukungu no musacho ye bare kurwana ngata gitaba konye bagaunchuka bose bagaikuru mungwano lyo kakariba kwe nkyo wezo aralia sabagana ngogo tebingi ngento tubwate ngikuganitima ngogo ndikwasa kurwana twareke abana basomete tikabari gichisika chibasigane bagenda saka we have our way of communicating for example ayo mwibuli owesona ni mono na mangana yo mwana ngabongo mwana na agachandire no mukungu yanyu amagocha mukungu onkondorale ngomo musaje yo mwana na achandegete kuangule by the way ije kote ekero bali buyango eleza na bali kene bade mama kochongenga umwana ange ukwani bakokwe bantu mama ukwane ke bana ngambono na achira timanye tiasa mwakoro bantu ukwani amatanga mwana mumurana tumayete no Bible mwana mumurana atigisa na ngina no mwana munyaruka natigisa na ngina babegenteke mo ikiagara bono barabumbali abakonye basuru bwimenyo ikiagara mbali babere naende yes na babero yo nyasaye nabakonye basuru bwimenyo giro yabo nyore gazeti yao ya Taifa Leo wemanyie yo muna yanda manga sinjira yo bwikira no mwanjo mutegerere nyore gazeti ya The Nation mumanya manga muri kirits kuri ya rich kuri Dudus ya teba ikorwa Women Crash Wednesday na bako tubwati ya mitandao ya social media Kisi FM 94.1 nsemeli ya Facebook Kisi FM 94.1 nsemeli ya Twitter at Kisi FM nsemeli ya Twitter yes nsemeli ya YouTube Kisi FM 94.1 kuisha story otobwati binde byonse no kubinyora story live kwemanye incognito Nduero na inje nkani wete na nyari tochakire gaiga naliora manyenge bintu Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asure na Kisi bantu bali bagazeti bimbaro imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asure na Kisi FM imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asure na Kisi FM imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse nakona gotwara birangara ringo senaki yagara to kunyara gotwara richibwa bweka tigiro monguru gata nyasaye bagwanje binto byense obwo monguru oranga mayando kuyango ko bere ko tuko abana ba bagero dadi Johnny ongare ono otore no bamera bwo nyakoni kirwano ndigo arisa abantu ba minto bajebese ko buwo motongi abantu batata oranga maya ayogende bwo eno bayo munda bajebese ko buwo motongi eno bo mundaka oranga maya ayogende bwo onye tura nyuma bajebese ko buwo motongi onye tura soka oranga maya ayogende bwo kubwate kieni bajebese ko buwo motongi abana matito oranga maya ayogende bwo urubuki bwenze bajebese ko buwo motongi ikaniza buya oranga maya ayogende bwo bangirango baito bajebese ko buwo motongi abanjari muigwete oranga maya ayogende bwo bagetutu mwezi bajebese ko buwo motongi ubati jaje oranga maya ayogende bwo yari bari yaito bajebese ko buwo motongi umajonge mande oranga maya ayogende bwo ye abana babonya kuri songa no tubugirango borabo omana kuigwera obo tufya soko lyamba bonya kona amba kwani omuntu mana gonta ino muziki no ara bonya kuri buri tata byara kombe sinde na makobyara cheni kerebe na marita akombe abagesu korubogesu myabo na mamo minto chemi mabo chare bebe na tato minto na urense maiko mbuja tenya sai mama watoto meri sagero na mama watoto nao minyaboke amuna habari uyu iganere mani pipi sagero umunyakoni kirwanda busyani abwane ngamato
uyo iganere mani pepe sagero umunyako ni kirwando bosiania bwane ngamato shauri ndagete jego izane kibire jebi byomuziki twakonere twinyakoni sagero botuki weri ningirite abengarazima kabona matwambu aroti komoga